درود به دوستان عزیز و ارجمند. اینجا دهه نکنات شهر پنجکند و زمان بچگی ما که تقریبا 11 ساله 12 ساله بودیم و البته در همین پایان خانه ماست. پدرم مرا گفتند که در تار همین کوه، یعنی که در جایی که من ایستادم، رو بزرگ گوسفندانی که اینجا آمده بودن یعنی که گرفته بیا. همین گونه آمدم و کافتم، این طرف اون طرف رو کافتم. و خلاص در همین نزدیکی ها اون مال ها رو یافتم و خواستم که باز هم به دهه برگردم. رفیق من، همصنف من، گرمنج نیز با مال های خودشون به همین بلندی آمد، به همین کوهی که ما ایستادیم اینجا آمد و با ما یعنی که با بازی مشغول شد و با همین ما بند شدیم و البته بازی ها کردیم. و اینچنین پس از چند لحظه یکی از همسایگان ما که در سن سال ما قرار داشت، گنجینه بانو نیز آمد از دهه به اینجا، البته برای چراندن مال ها. و اینجا از سببی که ما نمیتوانیم مال پیدا کنیم و اونجا شاید پره نمیتوانیم برای شما نشان دهیم که مال ها چند تا بودن و چگونه بودن. همین گونه ما 3 نوروز در همین طبیعت مالبانی رو فراموش کردیم و بازی ها کردیم میان یکدیگر، گاه گوشتنگیری و گاه به اصطلاح کاراته و همین گونه بازی ها کردیم. البته از مرگ نابهنگام این همسالان بخبر. البته همین گونه دویدیم و البته کمی خسته هم شدیم. خب همین گونه گرمنج مجبور کرد که من تشنه‌ام و آبخوری میریم و همین گونه به سوی چشمه رفتیم که در زیر همین کوه است و بعدا برای شما نشان میدهیم. خیلی دوستان عزیز گذاشتیم آمدیم به سوی همین یعنی که به اصطلاح سوی و این گونه یعنی که یارچ ها خیلی کم بودن و ببینید من همین سنگ سفیدی که در بالایش اینا هستند قهرمانان امروزی ما دیگرش یک کمر بود، اما امروز متاسفانه همین یارچ ها فرآمدن و اینجا ها رو پر کردند. همون سیون یارچه که در همون بلندی فرآمده بود البته به جان 2 نوروز یعنی که جفا کرده بود که از در جای نشست آنها رو نشان میدهیم و آنها میروند به سوی همون سنگ ها که در زیرش آب میبرند و به خبر از این آفت بسیار مدهش آنها رفتند به زیر همون
санге ки сар ба сар буд, дигар санг аст даромаданд барои хӯрдани об. албатта ана мегӯяд хандону шодон, вале афсӯс ки бехабар аз марги нобаҳангом. ҳамин гуна се наврас бехабар аз ин офати бисёр ҳам ногаҳонӣ омаданд ба зери ҳамин сангҳо. зери ҳамин сангҳо даромаданд барои хӯрдани об. албатта ки дар ин ҷо як чашма низ ҳамон замонҳо равон мешуд. ҳамин гуна як хостанд ҳамин гуна ҳавз бисозанд ва ногаҳон як садои баланд шуд, ки садои тарқиши замин буд, ки аз боло мефаромад. ин наврасонро аз ҳамин ҷо лой мебарад, бо ҳамин сой ба поён маро ба лаби анамин ҷар овард ва ман тавонистам ки ду пои худро аз лой барканам ва ба сӯи деҳа барои хабар кардани мардум беравам. деҳа хеле дур буд, албатта аз ин ҷо хеле дур буд ва ман шояд дертар расидам. ҳоло ин роҳ идома дорад, барои шумо нишон медиҳем. ва ҳамин гуна ҳамин қадар роҳро тай карда омадам ва ба сӯи деҳа рафтам, ки ҳоло ҳам деҳа қариб ки намудор нест. ҳамин гуна фарёд задам, вале мутаассифона касе нашунид ва боз ҳам давидам ба сӯи деҳа. на ҷар гуфтам, на ҷӯ, ҳамин гуна фаромада ба сӯи деҳа рафтам. ва боз ҳам дар деҳа ки садои маро бештар шуниданд, омаданд мардум ба ҷои ҳодиса, аммо мутаассифона ганҷино дар ҳамин ҷо дар зери як арчаи қоқшуда, дар зери решаҳояш инқадар ҷонканӣ кандагӣ ва натавонистагӣ барояд ва ҳамин гуна дар зери лой ва арча ҷони худро аз даст дода буд. хуб, пас аз чӣ қадар кофтанҳову наёфтанҳо вақте ки маро оварданд ҷои нишаста моро нишон додем. гурминҷро ҳамин гуна ёфтанд дар ин ҷо, ки дар болояш як санги бузурге афтода буд ва ҳамин гуна дар зери ҳамин санге ки ҷое ки нишаста об хӯрда буданд лой пахш мекунад ва дар ин ҷо ҷон ба ҷонофарин месупорад. ман бо ин фурсати муносиб аз тамоми падару модароне ки фарзандони худро ба кӯҳу пушта равон мекунанд бояд фаҳмондадиҳӣ кунанд, ки дар зери ҷарҳои хатарнок, дар зери ботлоқҳо, дар он ҷое ки об дар болои сар мегузарад нанишинанд. воқеан дар ин ҷое ки ман гуфтам, пештар соли 1993 геологҳо албатта яъне ки дар бари ин ҷар боғ карда буданд ва оби ҷӯ дар ин ҷо мегузашт, ки шабонарӯзӣ обро мекашид. ин замин ва хоки сафед ки буд албатта ба худ обро меҷабид ва як ботлоқе тайёр шуда буд ва вақте ки мо ба обнӯшӣ омадем, ин дар болои мо канда шуд, фаромад ва ҳамин гуна ду навраси бисёрам дӯстру ҳамсолони ман ҷони худро ба ҷонофарин супориданд, ки таманно мекунем ҳамеша дастгири охират ва дар боғи беҳишт қарор дошта бошанд. ва он рӯз аҳли деҳаи некнот воқеан мотам доштанд, зеро ду наврасро ба сӯи қабристони зодгоҳ мебурданд, ки дар ана ҳамин баландиҳо қарор дорад. ва албатта ин рӯзро таманно мекунам, ки ҳеҷ кас дигар набинад.